my family dorang takut tengok martial arts because they think like it's violent. So they're like, why? Sama juga. Ya, kenapa perempuan gusti-gusti ni? Dia tak faham. Tapi like saya dengar lah dari saudara-saudara yang datang rumah saya hari raya, dia cakap, like your father very supportive, no. When we come, he keluarkan all the medal he tunjuk. Tapi depan saya dia tak tunjuk. Depan saya dia pretend. Untuk Hasbi pula? Ajak orang turun game, diorang turun je. Singapore. Ramai-ramai lah join. No, basically just my family only lah. Takkan dengan saudara-saudara. Manalah tahu. Ada, actually, saudara mara pun ada juga main takraw. So, nampak jugalah. Saling memahami lah. Actually mine also like that tau. Sama, Asian parent. Tak pernah tunjuk ke? Tak pernah tunjuk. Tapi kan kita orang masa dalam jujitsu tu kita gunakan gi kan. So macam selalu banyak laundry nak buat kan. Bapak saya macam ni. Dia awal-awal cakap, why you doing this kan. Tapi malam-malam dia tolong cucikan gi. Sweet. Pada I love you.